tosara mai na bono elawe tikina na lingara no mai ndame kina nimber nito trai tolunga na leso ni leleka na lomani doanga na ya ua sabot kongo ya na tolu na leso ni leleka ngo makaku ni waka wale taka maleta na mbula ni veli utaki na ukrabi kemani na lako ya ni na buli suba ni sa tarauti na bosongo na karakter au kila tiko vike muni na ilawe ni leso ni ya na karakter ya the real you o iko saranga vitalia ka buli na Bible school o vakroi mai nei volotambu vitalia ka onga selebu so tal talangase you cannot rise above the limitation of your character ko anda ka ndo reida levura breakthrough na non rapuno ni vengravi kai so senga balata na karakter seranga ni no mumbula na kalau talanga ko seranga ni kalau do baka samu-samu ko ara ni selevi ko na milioni mo grava ke reido ko no build up taka na karakter ni no mumbula sorandiva me rei sok lotu le lebu kai sinrawa balata na usaka closing kalondo baka samu-samu me selevi ko endo na waselevu ni alo mengai rasang nila ingarabi baka binaka garede talanga ko na capacity ni mbula tigo kina no mbula oh na ba baka na soli talendi rede nga ko na karakter binaka soli wali melat kala ko na rinda ka talama na tumbe lima ko endo talea o sa suling abu erua wala to korni na kautanga na level ni rua do tale soli serga bo endu ambal saklati ko na klo ko senga seranga ni nuita gitu ya nandona ka ko saru imbimbi tuko kina na nonda reida na nonda mbula o kenda vakatagi kenda ni the samai lako na loma ni mbai ni bengrabi vida na kau ni sakila character is more than talk wala na lebu ni kau tukuna mo bia tukuna go kana kango senga ena laurainga na character ni no mbula ko soli wana ndo na talent di gai bango kana voltam ko ngai buluta getu no bango na tura kan to bisu ko bitu ko to tumba merando tankina ka basengu ngurumati na lako bateke na klo ke na bula ni bele utaki ke manina daun ni bingravi na no mu revi ko tinga bakata kiko ke na no mu sama kibuana klo ko ni reda talendua Ando bosa vale veke menina tal ngase, iko reda dakava na kanga, reda dakava. You can achieve anything in this world. Just do two things. Be yourself, work for it. Kuni vya udhi benihin. Ken kakuni vya udhi talentua. Mbala tandrawa sekani mbuli mai mundro vya udhi. Ken raun rua mantanga, ken mundro sekani vya udhi. Iko mbuli nga mo udhi anakalo. Taki ko nga bu anakalo. Kuya mbimbi tuko kina na ndambula. Sana bono ndo living garabi kina vivo lota sinai na lotu. Ni lestal mai bango. Sar lala taleto. Balata na dab. Na karakter ngani no nambula na tamatan daw biliu taki. Baka nga ito na tabayaway. Na tabayaway ngo sinai. Kaya bakao bakal vivila takiki. Ena lako sung mo na waya mela mayadang ana level ngani. Uno itiko kina nanggaro ya. Kau baka sini tetali. Kau ena launga mai mai. Baka seranga na karakter nombula. Wadaba na level ni baka lotu taki. Baka daba na nondra lako yani na tamatanganga ni kilometer le tokoniko. Na nomu level na lako ngama mai toka. Iyo iko rani ombulia daki na nomu mbula. Merani tamata kaukawa. Kabisa utaka nomu mbula na karakter ni nomu mbula. Au kau tika tamata ni lesson ni na utornikuwa. Na bosango na vision na raivotu na tamata vuku doando na bura o Solomoni ngai kaya ke sanga na raivotu na rusa na tamata na sala ko na loma ni mbai ni klom doando Antoni Vingravi iko metiko na no vision. Without a vision people perish. Sanga ni tuko na bangoka do talaga na mamandawa. Without a vision people unrestrained. Unrestrained o sanga ni olong binako ya kusura
senga ni buli taki wakawinaka na bono tiko malata senga ni shape taki kwento naka mena tiko na vision untuk reita na vision na be matakalele tu doko rona kaloko me usayan ra me undambe tu na matani kalonga meditate tu merani bakareta ka be na kalo na vision rani rosa bulu bakata na vision lama ni ndona sing so ngai krewa na kalo na keni tu demi matai na lako na vision na senga ni wakana tanra na vision vakanga endo na flash ngani tamba no mutamba gian ya tuki nando na message na rota tiko na noa na ngau na taroki na klo vesa papeli na favorida endo na tutuna ne vina e pitu ke nando na mbilo tanga toki anga na vision anga kila na klo oyo sarre nando na kanto no mobari takabiko gomo na tarana pa lisor senga na kaukosa na ganga ne longo ka chop ne lebunga vida na kamembala ta vision matai vision is the source and the hope of life ni sa senga na vision senga na inui senga na hope senga talanga na ibure nimbola bola te kasaranga na tamatabugo solomoni senga ko without wisdom no without vision people perish. Yo lesson in Balabuna vision. The greatest gifts ever given to mankind is not the gift of the sight, but the gift of vision. Sight is the function of the eyes, and vision is the function of the heart. Now, right to Vangoka, the road in the Rona Turanga, Rula Contona Bunua, Mamerika, Dona Desert, Givangoka in Dobiro, Kemdo. Na kalungo kadambe kay buliet kina na desert ay reto ko the function of the eyes en do bira un gerida ne roni trai ke ando na city ba kay tamera ko ba to kay tikani ko na ando na city le America na loma ni bono desert kali taraki no ko dundu na karrida ko ya reto na this function of the eyes dua sa tigu reto ko na vision is the function of the heart. Guard your heart with all diligence. Out of it spring forth the issues of life. Hinga manantong garon tiko na long mo santaw ni Belio taki. Na vision na siya ni barita ki mayelo ka ni matamo siya na no mo bakasama. Na barita ki mayelo mo ngay register taki kina no mo bakasama. Na doon beto lako na mini conference na bulo kosita. Kalau sabi so taka. To salah ko ngangko. Malatau na sanga ni tosa na program au na tosa na kaya bakareta kami au na kalo yo doang anak kau na tor ni ko may balata na vision lesson ni balapu au na tor weekend ni ko the principle understanding the process of vision ko nga au na tor ni ko lo menurut sebulungan na minute ni ruat talati ko na lesson ni wasbay malambala tinikaw no viwa. In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. Nakalaw sa tiko na plan wiko, marama se turanga, vuli vinaka se vuli bagada, susumay na bubala na manrawa se butinyaw. God has a plan for you, the divine plan. Now, woman by any plan, God has a plan for each of our lives. Now, woman plan, He give us a purpose, but doesn't explain the full process. In his other man's plan, his course, but the Lord determines his plan, his steps. The Lord determines his steps. Second to know his lips. Lande. Zalate bidanaka. His steps. To know Joshua na pono embutuka na vamo ona selebiko. Ne oraida na vision ona oraida na kloi kotiko seranga ena ve kalawa ya tontua. Tigo kina na vision. Kakete membaleta na no mumbula. E bagarauta kana klu.
kau tikenda he lead us step by step. Ni senga na vision iko na daka program tiko nga. Na program ya na baka tobo. Tobo le mantango. Au lako libi balota ke New Zealand in 1998, dona balilotu ma New Zealand o Mount Eden Church. Rato sa tinga bato kana lewena. Rato sa ke kaurto sa. Rasang tu yang ni mai belo tu balatin tu suk tu mai belo tu. Pada me tu vai suluda na domingo. Vai suluda mai da revikan tu vai suluda rangelo mai belo. Rato vai suluda morto sangan do alang mai belo. On terre ma domingo der biakana tu. Sinto na kenakakan. Tu tabu babakiu man merlo mai kana babakiu tu ngai wasian na tuku bira. Kan tabu babakir tu kan yang orto. Do talangui lakoy ni sabonga eletin kerua rosa mati rua. Nangono goka sa supermarket tu na bolo to my Mount Eden. Balatan lam without vision people perish. Ani sa senga na no vision na batu ya ka batu to. Tu boleh mantango. Ni radio mai. Ni da kaba ento na kai senga ni tiko na program ni klo. Ona bakla lama. Balatan na buru ko sa bito tu mena klo na vika keve. Okay, really can know you go Paul so that God chose you before the foundation of the earth. Sebenarnya mula buru-buru. Nangau nanggayo, basi kamay kina, satu wala katiko ko na vikala ke ni nombula. Iko mo na raida tiko na vision, no matabu vale, no mo bi mataka, ka ke mena da kaba na kalu kina nombula. Kau tikando koya steps by steps. Iyo and though Varuta kana kalo, the route prepare for us for the destination. Varuta kwa. Nindo varita kana vision na kalo, kwasang ni varita kana ka on na lako druma. Igo mo na namaka, na loma ni vision ya on na druma na sonaka. Mabaka be Joseph. Reda nga na tiniganto na ibaw sila, eradubo tukin na ibaw sila. Asara nga na kaya reda Joseph. Sangan ni raida ko ni retau na vati ko na tuakan, mer retau basura kana na robe. Sangan ni raida ko na nambiu na lo mani kele wai mala. Sangan ni raida ni na voli taki, itibida. Sangan talanga ni raida ni na laila so Potifa mbala wale. Sangan ni raida kami a raida ya. Rani ka Josefa. Do tal turangan tingta kami na vision ko. Ko to ndo buni takana kalo weekenda na ngau ni salanta muria. Iyo ningau na the right and tina kina na vision samani ba dapat andendre hiko na lako tinga melai fulfill ta kina vision ini sanga na vision matai nga ni atek eko sa suka malata ni sanga na nomor rewot na lako bote kina kalo ni lako ni valu asan tau kai tiko vike mani sing do na tukuni alo tu na lo manimba ini rao na tukuni alo kede tiko na lo manimba ini rendre nan rendre kede na mol takiko mundo na tamata kau. O chope kaya tolu sakabulu karo na waseni vola ni chope ngalu sartunga na kelu. Senga ni vosa ge kaya ko chope ndine ni ngalu iye mbula tiko. I know that my Redeemer lives. After these things I shall come for this call. Ngalu to Joseph to no me akai ko viraton mai tipita. Eu sing bombula eu na tadin ratu rega na no gurobungo. Meleta irna bombula resega di pakar roba. Gesega di biar posoko. Meleta tahu. Drive tangi koya the vision. Na ba tahu tu tiningau nunggu sesega ni biar pakar lusingau na kelo. Tapi nak kata kau metoso na kandina. Ratau kau te koya na ikele wai mala ni roda ni osarai na vision nan dendre kede en ando favor tagi ko na kelo. Nanu maya, wasa so man the wana kelo. Na vein rendre tel doko. Na favor tagi ko na kelo. Na ngau ne kolo tagi ni kina ko na lom ni keliwai me mategia gai madana wai. Asa favor mai ga na wai. Ni tigo na vision. Ni sa tigo na vision na kambuli tau doko na favor tagi ko na support tagi ko. Nangau ne boleh teko ke kina itbita, ya lo ni Potifa, patalongo Potifa. Iko sing ni bombula. Lewake te lo mani balengo, basi ka taleki ana favor de klo. La ya wal bi besu,
Bigan vale besu katalana komisioner vale besu. Iko kuna kai besu sasava liu takira tal na kai besu tungo. Rumi na rendre ya kami dani tiko na feiwa nikalo. Edo manangau sa le no nakina na kantina ko ya reida. To keda na matu vale ngai bangu go ko virtu. Doa na numa bakadavi yao. Ya na kalu e kauti o meke. Me mai waraka na no mundo ndosi. Sa sengan into na rendre lewu satu di kuwa na lo manimbai ni lako bate kei tisu. Na rendre lewu ke sabo ko to kana ko vela tai. Kana tangi tatamba nga o saba so tapo tongo ko merindau. Kami dana lako bate ke na kalo ni da tugu ni alotaka na non dan rendre da druba. Ka sarimbi mbiti ko kina. To understand the process of vision. And the coach can take over malu na kalo. Nangauna evaret the route prepares for us for our destinations. A time and when receive our visions, we are not yet ready for them. You must learn to train for what God has already told you. Kakeda mo train takamo. So nangauna number valela. Yo na 1994. 1994 kemudian na tahun pinggravi kalau ini sengani varai takavi konda visa na vagabo mo sambuta to konda kau kila ni sengani don to marro itu kan don ka na kalau ini sengani biar tak dapat kemudian kalau ini sengani biar talo dan na waini bo ena tabai kulman mon makau ko ini sengani biar dulavat na isulu bo kan isulu man yaus vidu bakana bi balot tegilele kon lo malutu esele. Saya pala tetiko nelong ko ni sida dono me ngune angkona sangai tortong ngayan do nambilo balati mo lokon na kuno libalo tikina ni sim do nambilo eve osing mateni ese do tinga nambilo 1994 na Christmas Eve osaka wana klo niko sana segani taratal kinen do nambilo angkona Christmas Eve nga sing ni su 1994 usare dana raibut. Nakalo ya waraki ko chiko. Araki ko. Membiu nakain dono membiu. Nakalo na tiki bu veiko. Anda rongo to tiki nakatu na tiki randin gaslevu. Para uta katu nakalo ki veikana. Membiu tarakain dono membiu. Sakatali kamu taruh makasala. Na halo tabungani kalau sana convict ko. Ni lalatiko na kaya rakatiko. Nakawaya, nagayretan na visa. Ngana 1994, kay hold takatu na visa na naklo, medo na 1997, tolo tala na baki. Meura ni truma babina kana yame. Mengay waray takavyo na visa. Na loma mandangani ngaw ne tulir rakatikin na ni rombulan naklo, ya siya kasi multi ko may nabo warandini. Eu chico na matewal. Kirau kilani tini na ambaki. Serangan itu na blessing leila ya release tangan kalau tini na ambaki. Untuk tal nota katun untuk tahu balik tu ni suwa inabua serangan itu na lu rekele. Mau itu ingau ni salah. Dona singa tahu balik tu mai suwa musaya tu bisari. Sarara mana pun kila ko mo de matini ngoni salango ran bagi urna law menambasi na luri ngai law bindong ibisar ko no tingon ko namu ko ilaw ngai mo de bindong meron mo de mantang usabe mo tanga nganu lungu tan wakan indong ya mo ngai yanranga sa sine na sire ko na sa uwali duri tombale tale nawa tini na ambaki so ta sarangana kalo na blessing me rido ko ya auroni vivi bakana rei votu sesianga sauti tinna bagi angkai warga utalo ko ya enan to nambilo ko na ona bita sesianga nganu sam biuta kina sangai bagai yona klo me release takabio na message lako mai na vision tulo namba kita le waranda lo monitor namba ke angir me bio tamaicho tal suli kurlo na bunga ikito na mai na kor
Nito matabu vale. Koe baka mo viau. Agir mo koe. Maleta ni untuk lako ile punoni. Roto radini batiki roto nangone. CMF. Nilo senga mai ile punoni. Tong mai loka tali tu. Tau sama sti kami ni nama ramani ba kau. Au kilana masuni randini. E viso takiau. Ratonto foraki. Ratonto foraki. Na baka muria utu. Maleta ni uliuli ni viva lo tu taki. Andramu asanga ilevunga. Baka lo loma. Yo ya ona tuki ni una tu mina ke seta kana program ngo. Lama ni lotu esele. Mata baka tu lotu esele muli dan viva lo taki. Azoma ngo sanga tal ni tua. Azoma na vuli wa vuli da. Ena lama ni lotu esele. Rataka koroi tingo ka inta vuli. Wera kita na tau taka assignment rala ko nungu bol. Misalnya dono makana leso ni na evangelism. Rataka kan letor notes mai kia wa matala vira. Baleta na vivalota. Bangata ki na kalo iyo. Utunga na loma nimba ini lewa ya utunga bakata kia. Dona kana nungu norto sanga na betinani. Lako ngai lepunoni. Yau mai na 1982 to 1995. Biang bagi kita lepunoni sa inay. Alako tunga. Sinto na bagi diyo. Kaya ratong tulak to kina CMF. Masuk tigo roto. Siya ko mandun roto tuko na biyo. Gay giri mo tamay chotar talasul. Tumay bakay manday vale. Sa ulo ko may lepunoni. 1994. Satu kono. Kaya ko may suret yaw. Karoli bakay. O sa tuba na kiti tunan no kusaw di taro no kubaka sama. Ngor ko na binakatimi kitulay luto bata. Au sa tubo na tuyan ya. Kero le bakay. Sa tigin no nabalik kaning yam. Bakay kabi. Warro ti sing doon katun. Kito yan doon ng biloti. Awat sarang ang kito na kabiyaw. Na doon na kay barita kabiyaw na kalo. Nengon na kito na kinukan doon na kay barita kabiyaw na kalo. Sa tubo to yan na kami rodong ka bata kina kay barita ka na kalo ya. May pa menggo ko kay. Tuno na kalo mitong may loto wata usawal yan. Doon na kay barita kabiyaw na kalo. Tiya sangalo to. Usapan ko. Nata barita na kalo. Kaya. Tuno na kalo mukha ko nimbiyo tanan loto isele. May atawa na nga una sa na thimuri may kina. Malato na thimuri may ako na koto mo endo na koko. Kau sangka pasok tiwa 1993, 94, Red and Vision. May atawa 97 sangka tiga bu na isung-sungguloto. Nangaw na kay tiga bu kina na isung-sungguloto, tiga bu nga na leo 5. Yaw sa nga na kay bunaw berto na leo 5, sa bunaw sa nga kina Vision. Bato ko barita kabiyo na sinay na stadium. Uno bunaw na stadium. Usa tapula uno nantomong ko rongo tambay na bibala raditi man no tona lia sa kay tingo. Ngano lotu bakalo lo mantuntua. Ni second na worship team. Bato le lotu nga leva raditi nga kerto na tulu bikiraw. Tangi tu ano ko bunaw, tangi tal tunga morto na rongo bunaw. Yo sa bunaw tiko na visa. Ruangana bula sinay na stadium. Ni tiko na vision na kelu enan daw toso wata kay kanda. Kaya hari mimbi kina mentanan daw reida na vision kina nandambula. Nangaw na imbuli kanda may kina na kelu menda lako may wura-wurang waka iko sa ambuli tiko may enan doon na inaki. Singo na ambuli may wakadal ka. Sa tiko na inaki ninong utanto may na wura-wurang waka ningaw na may reida kina na inaki o ya nangaw na kami doon ni nomong Vida na kambimbi, ento doon minta na kilam yang baleta na vision. Matay, ira kaya rendaw siya ni kaway, kinakaya baka raita ka na kalo, ira na sutawati ko na benren-ren mula. Kini kerua, tolo tiko na matanggal itamata, tiko na buro-burong ko, tulungan na matanggal itamata. Matay, those who never seems to be aware that things are happening. Ira siya sarto ni kaway, ni yato tuson ka. Kani karua, there are those who ask, what just happened? Era tarong to, natap saya itu. Kani katolo ko era to, dakat na vision, those who make things
happen. So sing sarto ni kilan to nakasaya dito. So era sengan ni biata kabo into naka. Tigo era matanggal mata. Kore biata kabo me baka batukana into naka. Ya antara baka toka itu kan da buli da baka titong mutiko na ministry ya baka toka itu the pioneers. Ora do taka. Oh lako tiko mai na loma ni rosa nga bulu kaono na mbaki ni kito beto se ki o yau bate kira to na nogo media team so mitiko na lori so mi nono to punto kito beto se kitiko gai baro lo mo tamani dol daka so sa ko bato to wa wokinga ene tiko na vision wala tani senga tu na vision ko na bato to nga ngai tunga bi ko nandiba ai pa mantango ko ya senga eta kataki mataya na vision ele una kambale na vision sora bina talo da rondo sono sotia ratolo ko papa kur New Zealand e talo ta rondo sotia tu ngai lakai ngai salah tu dona onto ela ko memiri ko mai bibalutaki e nambong ini singa nambong ini speaking tongue rosa tu lo morto mo rena dui poso batana dui poso rani wili ka rosia tani na kilanga na kalo artu se la tende tungali barro tunga artu se berkilan na speaking tongue kita lo ta kabe ondona sotia ngoni kambar weka kito satu lama aposto mo ko tingani just open your mouth let it flow just speak it out rongo ko sa grupo na speaking tongue mo just speak it out. Just let it flow. Nanti beritahu ya. Kecil. Nanti beritahu kecil. Batal nggak kau bikin kerja. Dona speaking tang kecil tadi lah kau minggu ya. Yang boleh tadi sanggona anointing ya. Boleh tadi speaking tang. Nala kau menisa. Tiko na anointing. Roto lakong kanggasar tungani, roto ngai bela speaking tongue. Roto no stava ngana kaise. Kita ulako le weri keli nabu aralaka ne na kor. Aralaka weri kerli tiki nabu ngai na kor na nito vanu mai verata. Abaka tambu na nito ratu sa bale. Tulle tambata matelio. Kunindo na ka India me lisia nangele ba verata. Ni wara ka nomu nila ba nang kaila ko may matan nomu ni katuma. Kaya na no ba berata sa saran do na ka India listu ya. Kito sa ngam kilan na bosa ba ka India. Kaila ko enroto na lewe rikel na bo ngai pame ingonto na buningon India bonto na turang amenakor. Kaise baya haning ko suto ba ini. Na suto na mode. Tino ko kaise baya. Tino ko suto ba ini. Kata mo tanon rin ng India, wag ko hey, tampe ko daw puto ya. Anto mbega na karong odo tuminto no. Navatiga ni senga ni okila na no assignment. Roma anointing elako batake na assignment. Nakawa ambuli maikina. Senga ni ona kereto nga baka Italia. No be. Lumuti am nga turang baleta meron ni bango. No. Senga ko na release tak na ilungo. Kibi koya etiko na assignment. Na assignment go. Everything created contains an instructions. An assignment to solve a specific problems. Oy ko tigo ike na buru-buru go for a reason. You are here for a reason. Mbasi kami buru-buru. Nintu angay druma manakatu manisudu sa raulago batetigo may kinana assignment. Na assignment na on fulfill taka. Kabako baka yo sa lebo wana kalo. Mela beta da ke nombula. Sa kau tiko na polo berka so kom God chose you before the foundation of the earth. Kau cerma usa ni kilabosa ungone nimberniom buli cerma. Usa kile ko nimberniom kun ta ke usa baka tamwiko. Hiyo ninda ulako na on the assignment. Etiko na inaki. Na loma ni bai ni ndo na sorni meleni. Sanga ni ndo na microscope. Sanga ni ndo na scientist.
Sangan into na professor, a rather the secret within that seed. The melon seed, watermelon seed. Na lama ni into na sorry ni millennia, e tuilama into na puni millennia. Sinra ni into na microscope ya. Sinra. Na lama ni into na puni millennia, e tuilama tini na buani millennia. Na lama ni tini na buani millennia, tuilama e tolu vada na sorry ni millennia. He's the God of multiplication. Na namumbula iko era sengani kilarawa. Na zabo tuilama the potential within you. Because I read the two in the clo. Nangai kadambota na secret aronga the radio mai. Ni sambiu na sorni milenia kinangele. Sangai tigibu metaka kwa na assignment. Kasanga ni mbiu kinangele toka ngana ndele ni tebeli. Kwa na sorni milenia tinga. Me dhomo ngauna. Sambiu kina na right environment. Maranengai kadambote mai na huani mileni. Ngasa na huani mileni. Mana huani mileni ongerede ni sanda pontolo. Arsian romo mai. Arhua sara mai na huani mileni. Mani mileni lele ungale musu mangor tu na suran. Vakangone anakai tuilo mabiko. Do anakaya lebu embito tu no mumbula na klo. Ya mokila na dava na no assignment. Ikadibi ko tikina na turanga. Kina no mumbula. Mereno taka. Non tambula e ndo balaloma na tamata. Ela ko batanga na vision kina assignment. Ero la ko batatiga ya. Ia mana loma ni assignment. Ngoka e tulsa vulkan do na karo do dabuta membaleta na assignment autor mendanga weekend ni ko indua. Dua ngana ka membaleta na bosong na assignment. Your assignment may make you feel fearful in your life. In the basic and no assignment. 1995 94. Aku bosar tu ngai 5 na singa mo loi puli Amerika. Usi tu na matay bal. Au sa babarraw meu sala ko na loi bulia. O tiaw samba ni la ko na headquarter mo loi krea. Meu sa live na loma ni 5 na singa mero ni warote kita wa vitamani. Ang kay la ko na headquarter sabi so tu na program. O ko sana singa na la ko Amerika. Iko sana la ko Bougainville. Baleta, baksuri na ibalungo. Gasing do na italtala. Yung sising taltala ngayon, susuti ito nga. Masana lang ko mandanga mo, rain non italtala la ko Bougainville. Wala ko maya tu no rantin ni may nakaka ni italtala kay kun nakaka no sing binakatulong ko lakong. Yung binakat mo la ko Amerika. Wala ko ni sa ngayon kwa na turani balu liutak na matay balu libiti. Kuala liutak girke na matay balu la ko Bougainville. Wili kin rotom Australia, New Zealand, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea. Kuala kena liulio. Yo irke na rabak ital-tal ke mai. Ni eu na ital-tal ko na liulio ya. Eu liutak girke na pon ital-tal. Matay ni singa ni bunao ni lotu. Mangay matay ni singa mo bunao kinababalangi. Eu senga ni mo de nambongi ani una lai bunao na mataka. Au sangir mai birandini. Dona bono satu kinang wasa sing ni matala. Edawa. Na lotu vai tamera na takang ko ni mataka una bunao kina ira kay Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea, orto New Zealand, Australia, usana bunao babalangi. Usang sarani mo de manambongi le mataka. Na nraking bataya ng buno sevi utunga ilo maniboli luto. O sangay tuta nga mo bunaw. O sa relista ka nakalo na message malanalawa. Etiko na assignment pati kaya na anointing. Solimbulay lako na singaya. Kati bagi mami kamanikede na matibol sa law may matibol kede. Doon na o ini mate sakaweni ka. Toni keve kina na isulu mati bol todo mati kanta lagu Bougainville ting me kena namu ni malaria
Sing na kati meto weekend na malaria. O ka virno ngoni biti kunindo ai koto na isul melito na wani matia. Ni kote kada manon da lotu na kabi. Kote manon lotu na kabi. Ono masula kada mondo na isul gori. Nangau na sa masula kini isul kim lako bokon bilar. Malaria talur na toni non isul na wani matia. Sing don ngoni biti malaria because of the assignment and the anointing. Raula ko bata chikaya. Kuno tangi na ilumu. Kesang niyo baka iyo kina no mukati. E kadibi ko kina nakalo. Kalau sing nibe release ta baka vitale na ilumu. Melu ni waboki. Na ilumu ni tak. Sing nibe mbito ko na ilumu merani ay. Totol kina na vam ni waboki. Walau na kau ya tukunangan ko membalatan assignment. The 8 ingredients your assignment will require. Neo vina kata me toso vina kana na bosong kana assignment na kaya kalibi ko na kalo walunga na kau na torni ko matai. Your assignment will require the anointing of the Holy Spirit. Anda torti ko ng bonge na kukuha niya alatama ay siya tini tikine rosangabul kabitu. And it shall come to pass in that day that the burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Nio salako na assignment ko salendo na matay valu, o valuta tiko na matay valu na setani, ko baka tokay tiko na yoke na kabya baka tangarama yo setani. And saka ni kamusu na ivuaya and na kaukawa ni no rebuke. Anointing breaks the yoke. Metiko na ilum. Isala ko na assignment and alako batiko na anointing are the ingredients for your assignment. Totoka ningaw na sa saraba kina ni daka na ilumo. Santo na kami-kamira. No masu Rono masula kendo etu mai New Zealandi. Ana mula. Mula te lako tike kia na ilumu. Wate kena nomu dhaka tiko na kathi. Kathi bi kena nomu mula. Na dhaka na kathi seka ni nomu lewa iko. Kwa sabia muriao kakuni muriao lomana. Dhala tana na kobel tai muriao. Dona ka lewa rado mai kereviao. Masula kamanda mo. Waka lewa teki viao na ilumu. Dona dhurubo mai kereviao. Tala. Masulaki hui upia bakata ki kemuni. Obanga biko tangane. Ono masulaki iko na sibiti yao. Yang manalako na loma nimba ina kalo. Sini ka rato lain gitu rato na tim ni suba ya sawa. Rato na tim ya sawa ni sara. Domba na mouth guard rato mai suba. Rato dora kai cium betin raya. Endo na ngono ni scrammer to linga bango ne puskan nan durni suya na koko no na pusya ngai lutu na na mouth guard kena lutu ngaya piko kona durni asa ya na mouth guard e baru tekin na bati mo batake na kai ko e pigia ngusune kalila i kai bati na kalala isara na ngone thombo kin na mouth guard ni ke lakan ni suya ronga isenga ninga mura na tebe dungus. Kuna vya udhu endua katalanga vya kopita ka endua. Ana langa kino assignment. Huiko lako ngana ilume mbita viko na kalo. Mataya kani karua your assignment will require more finances than you presently possess. Nito ko nang ko kaya binakatanilaw, kinambabaltal no bang karilaw. No. God is your provider. Kung kaya baka libuta ka. Nangaw na, o sa kalaw kinanom assignment, sala ko na ilumu, nakalaw na kaya release ta ka na finance, na ilabo, may baka na level ni kadyo saba kayo tikokin. Kaya ko betuban do nga na, ponalay nga nakalaw na significa baka buto niya tikiko. Na inakin ino na baka buto niya tikikanda, balata na kadile leo. Kaya bikan tikin na nakalo.
Aula kana bibalo tu taki mai saibo mai rana tol ke raya. Ngai lako ni kian tu no makatuna walu. Do besar tu ngayo mona lai songata. Na bibalo taki. Ko bangka tolo bai kian na no guluria na prado. Beno ngausan no nakelelo sana na lelo ya sa level patana wai. Lako tunga. Ada ni kia hunau lesumai. Oleh mulut tal ngase manesa no ngai lestu mai. Sa ora no korro. Ngai sanga mo reverse bango. Na lori satos tu kai liu. Hangiri tangan tona ba tow truck mai tuyani. Lebih te bertona Escomoros atau Vantikiava. Oh, na nomu dia box out si bondoa. Nomu dia botala ngasa otiwa. Ui. Igo na soma rawa, balatongo na oda tali capan. Na gearbox rosa wul kabitu nomdol. Tebo wal nomdol. Na Sony daka kena daka taki. Sana labor cost tulu nom tulu ba wala ni basa ulum tulu ang giriban do na company do dina utuki na credit corporation do ran iso mo ndamen na nong ko to kito na bitar na ta to girma sanga so mi ko bi mama kito bi mama sa watu ya sa masula ko wana kilo ga tu ni mai na bi balo taki mai dola tal ke na sai bo ira da ki sari rabi rabi no gloria langatu sinrone ula ko yani ruangan na bibalota ke udalata singa tarra mo ke lako yani mulai reda nongo balance atu ya tul sang bul kawal nom tul brota kamaya so mana gearbox so mana tebo so mana norto takaka be eskoya arto kurambu mandanga nilai so matunga nakada itu wanela wa finisi tu ani tuna no mani ase tu makawa ki ani lau saya sekilang kami belum tahu because of my assignment na sa senga ni biala ko tingo no assignment iko na zero balance tinga ito no mati senga di kerja na ilavo and na lako bata ke na assignment dona kana levo ni tal struggle tu nang onongo witi na biasa iburu-bura baleta ersi lako no assignment kalau sing ni so man tal sa na tutu ni bunao na suliwana tamat daw zakaka ana no assignment na kena isao reda man no mumbula nang onongo wala usarte ko man no mumbula bailabo den rikiti ko tata o sega ni levo iko ngau sing ni ola ko tika nakati sang wala ngani binakati kana anointing binakatal ngai kana elao ko tu nga ni rokowati untuk talon tak tu bike mun indon bunungan mai bike to do tingo no lebe na tiko Australia o linga yan tanto surban ko keda na kewiti do pa no bike na mai do sika sa bitar tar no sur no bunungan ko don nang kay sur abang ko ka linga sige binakati na loloma binakati na ilabo kila so nang ono ko sa bango ora kalau me blessed ke omanda dona milione una taraki na velut no kuni onti wana be kalelew zakaba ngana no assignment zakaka takana kalo nanga no basi kama kina tulus ng bulka walon dolia o sing ke bana no matal dona kaibale o sa kila ngo me tosonga kina na assignment so makedea avivi tal tingo na lori ital tingo na lori e kila na kalo ni adana loria ena nungu assignment. Asing ni dana nungu wabo gitu nga mula ko nungu kor, adha ni wa vive baka milai. Taka kina na vive baka loto taki. Lewu ni alo, erlisu wana klo. Sana ni. Kila na seren do langa tiko na osoni, na soni. Non rambasi tu nga, na RTB. Bisa naman na sirya. Yana boso baka sabara na round tumboto. Hanggang kila roda na sernisan ya. Nambas itu kan RTB. Yana round tumboto. Kalau sing nibles ta kana round tumboto. Na boso baka la sabara na wabu kitunga round tumboto. Sangga kila di ko na tama. Sing lakot tumikin nilaw
Sanga ni tiko iviango na no milavo, sanga ni tiko na vindalo, e tiko wana kalo. Ake tu no kaviake, nongo na siliva, e nongo na kola. Ni lako tiko pita na assignment, sanga na no swali ni kumuni bawa pita ndo tono mendaru swali, ya turanga, hivi no vale. Toro no mwani siwa. No bank machine, na ika. Kalau taka no mwani siwa iwai. Takatunga no assignment pita. So makin na suli. Sana tamata ni kuwa ni kalau rekan tamata ni kalau saran raun batas ana sign ni senga ni lako. E bola tambu tukuna na kalongata na vandra iradam. Kauta senga ni irna buna utak kana itu binang ira kauta ana assignment. Kiamu ni marama sanga ni nonranga ni tal-talang ko etiko na no assignment ke sanga ni waka assignment ke sugine sudu mai require finance than you presently possess. God is your provider. He wants you to learn to dependence upon him. Philippi vatin kadio, but my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. No mumbula bailamu isakan indrendre wana kalo irangara lakotiko enanan assignment teguni ko malako wala takabi ko ni na millionaire ni berni o mati ya malako ena kade bi ko tiko kina nakalo sekan on tanda butunga ngai mai tuwa program tu ngo baka sosate kirne linlut ya na tithe and offerings marano mbula kina kuna rabita na tithe. Kuna na suki-suki tu senga ni buru-buru nong bula. God is the source of your total supply. O tu ntiu mango bertama i vale. O na tingin bola tamu kede ni suli kau sava o chia tau doko. Kau chia tau doko. Asa kata lengai kamu nangkai lai tukuna. Malata ni berni tukuna ni rasa kila tu mai. Iko lako ena nomo assignment merano sila ikina nambangi. Ando talna tekena volina prado ya. Rona bula kiro sa red dal katiko kerentini. Merano tosting ana takal ni kiro rona bula. Kiro vital no tokon tono matakalay lai. Asa rona bula ngong satu ni pandemic. Ti antona ni tuanga. Ausa kila vanan raunganan dola ti kalau menungkumbangi. Kila anda tuntono tonga bangu anda le bitana na card pin number the presta kamanda na balance. Nangong ngai presta kanikin na balance. Satu may laman ni bank machine yan don raw Dios ang ulu bakatata na undol. Narani bolikin na prado because of my assignment. Au ba mandanga o yao tal-tale rambi kan dibaya siang lako sarra tonto tu na may law me bala saran ga kilaki another one round tikina randa bakay nga takya na tikini bolo tambo ni labo yang ko na support ta ka nga na assignment. Na nalako mo commissioner northern me my commissioner kan kailangan may sa tigo na vale at tigo na lorry at tigo na driver sa tigo na bola sa sobital tinga madam ko may nakanta na matin to iko talaga ole nindo na matin to ni kalo ko er barro ke dikina na kakevinga takak anangay lebu na no mohilabo kena kerua ya. Kena katol, your assignment will require more people than you presently know. This requires you to develop grace, patience, and kindness towards others. Assignment ito ko ngandreba na tamata. Maramasa. Iyo, no vinakata me levo na tamata, iko mo tamata alo vinaka. Do tunu no buso bakapitia.
na tomba marabungan tau kelekina na wanga. Sino tamata raf meranga isine yan na yalo. Yalo erbina kata ko yako tuna tiko na pose videa it requires to develop your grace, your patience, kindness towards others. Go and ambassador making the fruit of the Holy Spirit, the love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Na buwan ni alo tamo na loloma na reki na bakadingo na bosota bakadende na alo malua na alo malumalum. Eu vina kata mesina na alo. Iko mo tamata alo vinaka. Kuna tamata raftu. Ura-ura. Sanga na takabango sake. Sanga ilongo na lo manimba ini kelo. Kila ura na sipi. Ira sanga nila waira. Kaurite ratunga banga malua na bakatawa. Tuhan to na sipi Tuhan to tu ne bakatawa. Lewo na ital-tala ni kuan Antoni Pingarabi rasa. Au santo to bata buli dikemani the difference between the boss and the leader. Boss, warita kanung authority. Leader, lead them by example. Tuna Jesus alebe kem to ne varau, da murenga na mawin ya. Malumo na lako bate kay Jesus. Na bina kata me todo kono assignment na ngandre batalanga. Sa wala nga nilaw na tamata. Tingnan mo na isong oh, sakira wala sarang kirantini. Kaya matalila ni singatamu. Kaya usah handra rurua. Lai tatabire ko rantini. Tuwa sini kau. Ya usah tuwan dami mai. Ukuta ko kaya na ni lotu. O tia kira titi mai. Titi mai biso to tolo. Memberan ni raya ni. Kira usah tuwa kita letu ya. Lulu lai obira. Rantini sale. Bitira sarang rin dami. O tia sangge yu punau. Punau ya. Ito lili mga kimlaw melotu sila Katolika na tingko na turana mo ni wala liwe kilama nak. Na sinay ni hall may katri hall aran tursang ulungan ondolo. Na tursang ulungan nandola. Iron rauti ko nandola ni sa ni katri hall. Ayo sa ating ito natakanta ko rin din nga natakanta chiko. Karong kay pasang kami so ron raw ya. Meram lagu ngami. Sige rauti ko na. Hey, ito talo mo ni suli bale. No. Pamuri rauti ko baka malwa. Ang kay tigo ngami realo matua mai. Sarangay mai tokona. No natakataka na kalo. Tuna tiko polo ber kay klatia ya. Ana rosul lima rosul kuru rosul katulu na buwan ni alo tamu. Autor tingang ko na assignment. Ken ka ba your assignment will require death of your carnal nature daily. And the autor tiko ya walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Iko mabaka matiati ko na kabakayango ana ba isinga to. Kuni o baka mula indo na kava kayango. Tuna tiko bango ko Paula. Au sanggay kilani usa sengasarangani rawate indo na kabina ka mananogu itoba bakayango. I know that nothing good dwells in me within my flesh. Sabi na kata mo lang ano assignment. Baka mateke de baka to na bi kava kayango. Na kaluan ng kay tokoniko and ano assignment. Dotale, your assignment will require boldness. Embrace the truth. 2 Timothy 1:7. For God hath not given to us the spirit of fear, but of power and love and sound mind. Kalau sa silevi kanda na yalo ni rere na the spirit of boldness. Na sala ko no assignment ay gumatamata kau ay loma. Boldness. Ako nindongan ito ko lang may. Arto sambo siti ko ya. Muntusan na mo ko. Ya pek tolak. Kita lebih balo tu taki. Sangkit ko tu 1998, may kita lakoy Talaulia. 1998. Kita kay sumbenong goyaw tui kulinsao mosi noke semiratukula kita hasumbenika. Sombene asala ko tal kasi mosi. Tal kasi tingango may Talaulia. Na fiber. Ngas kerkeri. Do ponto listar no manga buka. Iyo. May Talaulia sa dabo duri bakatini na bolong-bolong dabo bakatini. Sari di satu kamera mo kutikim do alo binakasara kasi. Do ponto listar no manga buka. Nrena no kubega landa lo manifai ba ubuki birto ni lalai o kabirto. Asin la kamengo mo may lesu.
Ola ko mengo mola ko talolia. Kio mate me talolia, sango ni salta ko sarangai lo malangya. Kita uyato era sa tens tunan raki muna ya, kita sa bakila, loka ni mata ni tamata. Waranga mi kita utikiu. Ono tikiu kino bangko bitu itu. Beluta kitui. Kuwa ni ruana miniti no mamandala, sulle me bio na mike. Sanga during out me bikin ta bagi ngabang usapa me ngona tamata meron mo kito. Sulle mo kana mai kutu lang na kunao. Sika tali wili kan ton lesun. Lako tu na bunau ya le yote na bunau rasulimbula. Na tiga. Dona turanga ke moku lagi lubiana, uli lubiana ya sita. Kamu sudah lingai lubiana kayak kemni. Iku sing na dun rubiana lubiana, ko dun rubiana tatio. Mo lako mai moku tiao. Lutu ngana kawilingana. Rongana malau stroke mati na turanga. Badadao metiko the boldness. Enta dola kau vela taiti kongo. Na kau vela tai meado kina mati. Enta lako tingango kina mati. So tawa nan renre sesianga ona mati nga. Ya kalunga tana tamata e mati ni rautu mata ke naturanga. Sakana ya lotamu bata ke latin nga batin nga tolo ni na dingo mana nona taka ena muriko ena nona ivala. Metiko na boldness. Ena ya valo setani. Ena ya valo setani. Iyo iko ni lako na noma assignment tiko na klo sianga ni vinakato ko ena tamata sor raba-raba, ngongo, butuniao, ene ulumbali. Kene kaona, your assignment will require the weakest part of you to be revealed. Walay Jeremiah. Ni sala ko ng assignment na daw varete ke mananomo kamakawa, kamalumulumo. Marani tunopolo na nungu malumulumo, saran ng kaipuni nungu kaukawa. Iku sira na wuli mana nom kau ono wuli mana nom malu-malu. Kasa reveal take mana nom malu-malu. Kako you just don't try to justify yourself. Makayo niyo sa malu-malu sing dobi kanda tamata taudoko. Ye wuli mai na nom malu-malu me amarin to toka kina nom assignment. So bakae levea me tombo no nom malu-malu. Nangaw na daw nang gayo binakakina. Nono malu-malu ngopita nono pos-pos data gichisu. Gerni way ni matane asa sarenda kina kwa. Matay tal di tamata me bagay ngatay kwa na klo. Yana singa ni pentiko. Amal na nadam. Abuli mai nono malu-malu. Kaya nakabitu, your assignment will require a qualifying process. God will qualify you for your assignment. Moses sa reretu. O Deo yao mi ulako be ferro. Nada vai tiga linga Moses na titoko. Kolo takai ra. Kolo takai sabu ki mengata. Torna buina uki tale me titoko. Na sangai kilaki no Moses. Ayo qualify tigo na lo lakongo. Na assignment go sengani au qualify tikin. Amuna kilati no sala kono no assignment e kadibi go kina na klo. Your assignment will require a qualifying process. Process tak nombula na klo. Tukono bango kanay volatamu ya. Thou hast spoken unto thy servant, ngongona ba, lakayani wasevati kinetini, but I am slow of speech and of a slow tongue. Moses ya. Tunakalo ya ngaumbulia na ya mengori kena ngusungori. Nasalako na no assignment require qualified. Mo na like qualified. Dona ngau nona rerbaka. Na bunda we na matandra lewe. Dona ndrau saru lelewu. Akaba. Dona ni tel tal ngon ningau sa leso sa les ni tel tal isuba. Ko ngai les mele tel tal na mandi na bono tikina yau. Kito sa lo tutu na mandi sange tu no ko bikito. Na ngau na sa tukuni kini biang musa mai tel tal na mandi usaka. Usa li tel tal ninga silewu. Kang musa ngai takaba. Usale tubang kono ko bitavioka usanga ipuna utu bitavioka bakanga musa buno tu bikimdo ngai ka ko bikito kito waketo nego kila no ko revi kimdo tubo bakanga revi kimdo tu na bitavioka okay biso taka no revi kito tu ngai ba tengo iko ya ona lako tingo mona lai qualify so na ngauna
nanto warung oda tale nom ke kato itu nom ibunau. Nagere ke betul sambu mamanda serangan di ibunau ko. Ya na kalau na kau tiga tahu malam mulai qualified. Na lama ni bai. Ni nom assignment. Na thakawa na kalau ya sing na thakawa iko. Sing na thakawa iko dona kawiko. Iko na were ni kalau. Sing dona were sama ki ko bakatai ko. No ni tabi ngana kini tu kena samak. Lai babi ko men kaya kabana thaka ni sa samak. Kene yochoti na kene kaono your assignment will require the continuous mentorship of the Holy Spirit. Ka ko vando ne on dau vengo na crea na ve baka sala takitiko na yalo tambo ni kalo. He is your spiritual mentor. Ko men ndau tukuna tiko viko na ve ka keve. Binaka au ka tiko viko va irne tal talanga skila to toko ke muni belata no muni rendre no muni tarwasal ani na taronga mai biao. Yau sangat talitiko indo mu tarwa. Belata no gumento tu sar mai Amerika. Mori sirilo. Nakanga usah takaba. Usah taroto ngabwa na yalo tambo ni kalo. Oh, ko yang sule mai biao. Na be tuku keve me binaka kina na nongo assignment. Ana kena yoti ya. Leo tala tiko na kena ulu tangala lai tin kabitu. Na vi kai so mereno voluta to unlock the flow of your faith and destroy the giant of fear that rises up within you. Ya, do talanga nongo mai tora. Toro mandanga na walu ya ambaleta na nom assignment. Kena yoti non the lessoni. Tiko sator bikam ni tal no manilakan na civic center. The 58 wisdom keys that you can unleash the greatest miracle you have experienced. And the Torangamai, the leadership secrets of Jesus Christ. 5 kawalu na kabuni ni nona bili utaki o Jesus Kristo. Are you going to sing your bully my way Benny Hinn? Seve mai Billy Graham? Seve ratambadada. You going to bully my ki wana klo na ngane turang o Jesus. Ninga no bully kina ve Jesus. Ona gai reida na no assignment ni to toka. Ko na turanga ki ni bikenda ni ko indua membaleta autu no mandanga bikenda vida. Matai ona 58 secret wisdom key of Jesus leadership. Matai Jesus was a problem solver. Koya nando walia ngana lenga. Koya ni ola mai be Jesus. Mo kilati ko ni na lebu na lenga na yada mena wali. Nando tukuni tu bango kana tukuni leadership. The fastest way to gain leadership is solving problems. Na ngau ni salo totolo mereno kileki ni nando ni biliu takabinaka. Kya waka wali arona lenga. Senga do lebe na lenga, so pasta kana lenga. You must solve problem. Andona kai do tan kino tisuya. He is a problem solver. Kuno talo no takana lenga, walia na lenga. So sa la komento angai kerebi kongo. Ya mento ri tala tungu ya tubir na kango. Senga mo walia na lenga. Ningau na walia kina lenga totolo na tungu di no mobile utaki. Ndotale Jesus believed in his product. Mata-mata. Pakambotira na nomu, ira mo daw ni bengravi. Ni ronga da babinaka. Rosa hulka bitu na ambaki. Ni sungguh tungo. Au sembera bondo ni sureta ma indona gasili butan indona matalutu. Memai bagai tabi. Senga ni bedira au bakambautiko. Ni kalura ni bakayang takiko. Santa Rosa mul kapitu na ambaki. Oni sa matua. Ni sa andota na noa talo no biao dua tingo ni mai ra. Nindo berto na AGL ko mai buli. Bate unto mo mai tabe no baro nga mai tabe tal kasimale. Gali talo noa. Bungong ya. Kaya mundo da war ki nga selebu. Ko kay namurang ko tal-tala. Nga si ko mai tabe ngo bikimami. Sa tito musaranga. Urong de anto na kano gumarao. Nuko baka binibenaka. O baka sama takatiko nung lesu may nabuli may Malaysia. Ang sa toskin na breakthrough ni Olis. Ngay bang kwento nung kung kasi nabuli may Malaysia. That's my son. That's my son.
Kau apa ni bina kamali? Tora kabakan tona selalu baka tombe ni biau na noa. Ni urong lata. Sa breakthrough ito na lubingko. Umaruta ka. Iko mo na nakawa naka sarabikin o Jesu Kristo. Jesus believe in his product. Ira kaya na nomo doni vingarabi. Pambau tira. Kuni tikon nomo network. Ana lenga nomo vingarabi. Vakambau tira kaya. Era kau tira mana kalau mermai. Bukai ko ana lomani bai nomo vingarabi. Au kila ira kaya na ital ngase viti. Au kila na karakta ni non rembula. Kila bawa binaka. Au sa rai tau ti tale tunga ko na susumi ta kiau ki usa mati. Ne merni una mate una mento. Tu beri ko bawa binaka. Kila ira kaya tu ni tal nga. So tal nga nito bitir baka bitele. Senga ni umbera indua. No baka buli di retiko. Merra tamata kauko. Baka bautir. Ya ndo na kanto tani kino chisu. Kino tolu Jesus never misinterpreted his product. Second ni pande otak loko ento ka. Cuma tala tabe ko tumi kino kalu lo memai lin lo tutungo. Tabe ka tal tu kino kango seng. Ko ya second ni pande otak la. Ento na kame mbeletira. Nono nantau ni bengara bir muriko. Jesus took time to rest. Kako ni obi amen boy. Tiko nangauna mo nantau baka thingu kina. Jisu menang atu no koya. Au sing lau mai baka otia. Mai baka do reung gai utindi kalau ko nambongi. Au sa off ta ko no ko talwoni. Au nangai on ta katale ni usa baka suluti me uredi mo lako bol. Balata meu baka thingu. Ke singa di baka thingu. Ninta mo deviti na mbongi, ai singa tu mai Europe. Kerang kiri mai. So tala bese Europe bese viti. Kai so na girtu nga baka Italia. O mo dito ko may nanti na kede na Gateway Hotel. Rona kalau mentelilai. Ating girin ko telepon. Halo, ba't iniwan ta tungan ko telepon? Halo. Kasi, niti ko nanti. Iyo. Doon ka. Uri tanga na nung moto ka ni Kelly tu ungir tu yan. Okay. Sa chiki way na moto ka. Siya nga. Nana mo ungir ta katumin na nunggo nusya mo dito. Eso ya vaya. Kaya ando tini anak kalau mana murun ni bakathing. Jesus took time to rest. Kaya mendangai kelu. Baka lebut tak nomungon ni bakathing. Sige baka lebut tak nangon nomuat. Rondil do ya. Na mothe ke na bakathing. The rest and sleeping. Sleeping, you are wasting time. Ni sa bakathing. Reno henra mo bulu binaka, meron ito stinga kina na misa. At kabotisu ya. Dotale, Jesus went where the people were. Nabunaritikin na tamata. Lako may ito may mo na sabat kung nabiyo, ital-tal kasi kimo ni nalako yan ni mo na sabat. O kabi ko ya, keti ko may kirna yalo, o na yato yan ikina. Kuni ang tingin taka na buno, lako na buno, tiko kina na yalo. Meron ba mulai. Kakuan yo toka ngabukan tua vira sati ko rawi loma bangkra na yalo beleta yana heartbeat ni kelu na yalo maroki no loma langi no bakalesu na yalo wana kelu dotale Jesus took time to plan takana no mumbula dama medaka ni kuwa kakuan yo batok so ya ando tu bol so do ba oh mana ba Sanga, au tunga me vale au kaya singi bina kana ngongo. Wabok tu mataw di. Nasanto na tamanil singa mau waita mer na singa. Batan singa na sing listal mai. Planta kana no mi kalaw. Ka kuno lako tu ka Italia. Na lako ba Italia na program ni setan. Tiko na kalong melo malangi na ngona ni chop lako no setan. Kabang ko kana kalubi ko iko ba na tu nung tamato chop. O tama mi takap. Siya nga, wabo kito nga may bura-bura, o lang kita tumay. Niya sa wabo kisang na plan,
Iko sa tiko na program ni Satan. Jesus knew he did not have to close every sale to be a success. Ngo makatunga ng business ngo. Vesi ka tiko na every sale. Senga no songota koso na store se songota koso na buli taki. Sige ni songota. Bium me vango itiutia lako sari Samaria. Lako Samaria berarti tiki kan duangan merama ni Samaria. Ya na lako i Galili ko lako tiki no ko kontol do me siranga me Jerusalem Dead Sea murina ve sana baka Jericho buda bina sartungan ya ve Galili. O ko ngai lako teki vango kai Samaria. Samaria ona lako takosobi pedeli ona takosobi Efraimi na ulu no lele vango o keresimi dambe siro. And volotang betul na vango he needed to go through Samaria. Balatan nalawa tigo ikana na plan naklo. Na lai bambola indo na marama tigo maikia. Lako na bonua era tigo kina na yalo. Mena kati melebu na yalo bobo berlako mai me marro walo malangi. Kune sungo tokos. Sa sine ngana bolotu sa vengu senga. And the senga ni vangara sine in bolotu ngo and the vangara me lalo yeli. Mesina inambula todo mundo. Jesus never allowed what others said about him to change his opinions or himself. Sige ni batara ko na karakai me so me mai bisau tagi ko. Tiko na kar na revi ko kina na tamata, revi ko sumukina, sa revi ko takina, kun le bisau tagi ka kun bisau tagi ko na kar tukuna mai. Embaletiko. Iko control tagi ko tiko na kalau na kakeve membaletiko. Au bia ba hotia mandanga no to vulini ko na Jesus developed a passion for his goals. Atu na ba hotiki na no to vuli membaleta tiko na 5 kawalo. Sana bawa cengango satu thing yani. Jesus developed a passion for his goals. Passion is power. Ni sanda untu anakana passion ni lomu. Iku sana sira na lakotan make. Dona mechanic sa tu lakotu may matana na kani grease. Revi ko kemo do dama demo so that tigo. Ana na passion. Ne salah ko talaga na muritisu melay no mu passion na kavi na assignment na kavibi ko kina nakalo. Passion is powerful. It's very powerful. Na sinraw bando ni otamatanganga vavo ni salay trana elom the passion membaleta na kavibi ko kina nakalo. Jesus had a passion for his mission and goal in life. Look at tinikaviwa tikinetini tunokani sala ko man lumi ni tamata me baksangara bang bula na kasayal ya na passion na Jesus Kristo. Sanganini so nang tanto ni sa tiko na passion na nambula rano tiko you may start small, you may start with very little, but if what you love begins to consume your time, your mind, your thoughts, your conversation, your schedule, ona reda na be kaliliu ena nakawa nakalo. Kita utubo tiko baka be tamani. Arto sati ka budi de baka chikana bitinani sonan itu la famunga arto tubo tiko roto ngo menalako na habis nan dalongo lako tiko nang guawa na tavioka radini ngaba tike roto nongoni au tabi tu barongo di roto au ka roto au sana sengan lako na nomdo project ngori balato yau au sana lako tinga na kadi bio kina nakalo. Dotos una support tu yani ena senga ni woka yani malata ya una nungu pesan na
kena bangarene alo merli subana kalau. Dora kami kamida. Sa talai kenda na bosong na passion. Sa drive taki kenda saranga. Sa bakataba. O Paula sala yave kia. Ni sala bila waitu. Sikai bisan takatalo ko na turanga nilawa. Kana passion ni alona baleta na assignment en bita wiko na kalau. Vame go turan lawa. Paula, sapa boleh katalo na royo. Kaya. Sekano kemuninga irke talangan tungo. Kana passion. Ya wasa kana passion. Songan andre lai o sabi ba kasuka la ko ni tono te tal lesi ngau ngai kvivian na visa na roko lo mani vale songo ni tono Korea sangale tukuni vi koya o kune taleke sana muku mati taga mbongi angai someno kwento na fiber itu nan raunan dola. Lakukan ini semata kali leung kemen tambah bolu saat dureno kau saat tabulana tang. Nunu mente sama te orang tini. Awara tu na hoti na tang. Tawa. Anak nambo semai ngau nambungi. Kau pakai kulit taliki anak matangku sana mau kumeu mati. Au hai tanga mendo na fiber nambungi. Itu nan ronan dola. Salah omai. Oi. Tarnong kumbaus. Torke the mane lavo tuna nong kumbaus usilewa. Pita nan raunan dola. Gori. Tarokwa. Benangkasi. Siang. Semberita apa nak kau biar tukuna biku. Dai bare takatal na matamu ingau. Dingitan nga indo virongo. Listalingau. Siuba kadingo iki. Duroko itumba lako ingau. Ngai conference teraba. Ira kita na leni matam bosea. Saramai baba bitu rewa ya rele dulu tu ciko nang nongko. Balatan lawa. Ni sa pesen ni no membula. Dan kami dan adola ko belatai. Nan rendre ana krimu ni no mula ko batike na kalau. Balata ko sira ni tiki buna puno tosti kina puno sali dava kina. Ngai tiki bu kina na kalau. Kaya nantau kau lutu. Isa pesen di nonton bula. Lago tiko mai China, musa lesu mai viti, atau mai Korea, rato tuku na biona Korean Airline. Oh, iko waiting list tu, kacin kali maniata. Saya tu biona ilabu. Asin roman dengan umur na hotel. Na nunggu tosa ya, mata na pesen ni alongu, melesu na alawana kalau. Kita mereka kalau kamu gay mereka kamu total kena. Boy, Cina minit melakon nongko bukan total me. Cina minit ya kita kena lecin kelima. Ya kaya pakai lalain tu, lakon mata eu katin kelima ni apa. Wah, tu nurut sasang. Apa rusung serang kau nongko? Ratu lakon lecin kabaya. Vivi main tu nambungan di Korea tu nukai sana tamak usik kay mat sarang anggoka. Oh ya umum unload taki merenung kay lakotan tu nangauna. Ratu kabiao. Main nongko ya. Pakar nongko ya. Sulit nongko boarding pass TV. Nunggu turun alam meniwang kabuka ya, sona katumba. Lain tambe bukan beli tu kila, sambera nunggu kato. Rongo menanto mai pailati. Ya na dili balile na buka. Dona tangi lamba la ko basuri ko lo manirara no ko sakaya. Singi tangi lamba. Kawara kina nunggu kato. Ni tiko na pesen na klo na zakazaka na raki. Na klo na zakazaka be pailati. Na klo na zakazaka na be bono kedenga. Kesa pesen ni no membula. Na kau tanah itu tuku minaka. Na ilako-lako ni pesen, sing nilako-lako ni nonta loma ni kanda. Sing ni nilako ni nonta na numa, na nonta bakalo loma. Na lako na nonta pesen ni mbula ni ngarabi kalo. Tu na bango ko chisu, ko sa marro na nombula, ena baka elia. Ya ko sa baka elia na nombula na bukungu, ena marro ya. Sing nilako mengo ka na ilongo-longo binaka. Entah ko main komen tamai duru manan rendre na lako bate kena kalau. Ningau nanta saba kayo kena me pesen ni nonton bula ana gai reda na nona support na kalau. Ni sabata bar lesson ngoka no milabo tu ko sa ready tu. Duru ni buli, so ni no motoka, so ni no mobile, so ni no muanga na isau da banga sa ready ke tu. Itigo ke de abam. Kalau sing ni so manangusu sana ya tukitu ni bunau. O ko eso manayaba.
Era ngai tosone ava ke sa pesen di non tambula nangarabi kalau. Andala otiu mengo na mini conference. Goi vida ngani tuku ko tuku mana turanga. Me baka uko ane tose lambasa. Tos sabu mai tabiuni ke mundo mai mbua. Sa lega tiko na ngauna. Sabo lega tiko na nona lesu mo Jisu. Au sabo ka raiva tu manda ngana nungu ngauna ngoka. Sa lela ibi ona rosa ulka bana ya u andona singa. Au ndi ba kenda redi ker me rosa ulka ona se rosa ulka walu. Pa sa lelai na rosa ulka bana ya u na lebu ni dhaka itu. Stua lagi tu mai. Mai dengan giritu mengona bi balote kiengase. Au tau diva me pakatara na kalau mentau musu nengon te merangai pakatalai. Oh di kota ligai misa. Au sa musulah kita nengonku. Mertalai merlai misa ngai siapa ni ronu lako ngai nantona manua. Jisu sama thaka takau tike te sara na kake te membeleti kendaru ena season ko. Sabongo kendaru mendaru bakaio. Nanuma ni sakavivi ko na kalau na kake te membeleti ko satiko na lomo ni no mukati. Autoriti ko meron may singa toka niya vinda kata mo bakalaw nga tataki iko mo na tamatan daw solika. Yes, turangan na ilabo mo sila no. Tunabang ko Jisu ka bangarain doon na loloma ko e veder doon dua ko nga isuli na nonambula e na bukun na wekana. Sono ka meron na lako yeli balatani owele tunabang ko komote kay steri. Kuna na nomone nombula na vale ni tuya tekira ngore. Karena tu birna ciu na talam kau ngalu na ngaunongo na kalau ni bibo mulai talen ndone sana. Untuk baka pinipina kata na kalau ni tawa na mata na gina nongumbula. Untuk kau birna ini serendini bada mentoro asengan ni baka iyo. Ngadalan tu mereka bikin daru samate. Saya tengah menali masangul kalima daru dego na koro. Yang ni daru baka iyo kena kati. Anak kan daru sembulum-bulum bina katu kina ngoka. Marani baka authority kon assignment kena kai bina kata na kalau gina nandambula. Kau kelani untuk bakan rinduai. Kau kelani untuk soro tu na lebu na ngauna. Sento lomana tiko bakan lebu na nomambula. Tu na bangko Jisu ko lomana ba lebu na nambula ka bakal lelai biao. Sengan yang biao ko yango. Yo sabi ala ko batike na kalau soli ko tau do ko buana turanga. Wanang kai reida ni sau lebu nang garabi kalau. Kau bangarain doon na dhaka sauliu mona garaba na kalau kaburi ko ya dhaka na lomana kina nombula dhaka no assignment kalele wena ba no nombula utal no taka tiko vida na kau ya pero ni buki ko nga mo kila kalau isenga ni matamboko kina kadia kadibi ko kina senga ni ole lenga bango mengo tuku no bua menga kila senga nimber ningai baka yona kalau mo lakwa na dona singa ko sa lesu oti mana no be mataka sare di kete tu mana kakede membeletiko. Nangau na tangi tiko kino eka ni sama na sangga. Karena kalau nata mana tiko, what's the matter with you? What is your problem? Saka sama na sangga. Tu na bango ka na kalau biaka iko morungo ti isimeli. Isimeli na lubia prama etiko kino na covenant. Tu na kalau bia prama, I will bless you and your descendants forever. Wili kino isimeli. Setuko na kalau lago nga kina assignment. Rungoti smellinga eka. Ngay dolawa na mata na nakalo. And the Lord opened her eyes and she saw a well of water. Kakadembaleti ko sa ready to my liu. Iko manolako yaniki. Kabi binaka na vekale levo. Na boliku esanga ni mata ni kenda to isa. Balate tiko patiki kenda to nakalo. Na yalo na undolu esanga ni ndendre na lesuan kasada kaboti nakalo. Ano lamang ni Ronabula isina na stadium. Na stadium ya walu nuntulu baka na tamata. Sina na embankment. Ndraw namba sekele ronga na bula. Kau baka yonga na assignment me pesan nialomo na kai tiko. Ocho tini ni kai tiko na nakalo be polo me bula. Me tiko be kemundo na yalongo ko tiko be Jisu Kristo. O koe sa baka malu mutagi koe. Ka kau tabua na itobo ni tamatan dau vingravi. Asa talaira ro me mate na koe vela tai.
Ngai reward tagi ko na tamana me sulia wa ndona yala. Wo sivia na yala keda ngai klirawa. And yala go Jesus every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Nona lai taur na reward a Jesus sanga ni balata ni lumini klo because he work out his assignment. Taka ko na assignment ngai na person. Na lakawa na lama itamana. Na ngau nangoka na kambuli tudoko. Era bakila ni turang o Jesus. That Jesus is Lord. Lord, the supreme authority, heaven and earth. Ni ngau na sabaka yo kina assignment. Me pesen ni no mumbula na kai tiko ya loi Jesus. Kalau na reward tagi ko bakai tiena. Ona sakatal ni ngayon raun ni sa lesuko. Kekela na kalau mo na millionaire, na kalau mo na ngani sing ni taro barawa. Kalau na ba kalau mo tatagi ko bakai tiena. Vei kaleleo vei kabinaka. Ana sanga di sina isar nambangi na kalawang au kalaw eni kina sana tigo keve kiana ka keve warau takana kalo tu te kapate keve na mata ka ndai sivia na tinika rua na noma morai na vision kene ka rua lako ena noma assignment kana katolo me pesan di nomumbula nangarabi kalau tu na bango ko tebi tani sa pesan de lona naklo tu no kana same rosa ul kabitu e ba au indonga na kausa ngadeba ongoringa una sengata tiko me utiko ngana vale chawa na besinga kera ngana ngomole sa pesan nimbula ne paula na gospel sa pesuka na e pana kena tolona indona profita mai siseria na kango kana ba dor wani toki ni boni sulungo ratangi ni lino tuka kwa do sa tangi ka banta tu te ke ona bugni dava o singa ni lawala ngai Jerusalem me upesu me kero mate wata kena no turanga. That's passion. Sanga ni tana marro na non tambula sanga talanga ni tana kata na non tambula me katale weekenda me katale na klo kena no na kafi ia ni ngau na sapa ka io kena me tale na klo kalau nak kita kawat talanga mo katale matana nandolan talaba be kono be katung ba sindo na tamata na sungata be kemani na sama tu mana be sai viti be sai burubura matalo tu da bole wena enta tamata kadibi keta mai ki wana kalo sarota na baka ulumbale sarota na kain indendre senga ni rawa kenta dono kia banga ngo senga kake de saredi tu ever ready kana kalau be chone nei bakatagla tukuna bira satu otibia una kami usulia wana tamate andua wana mata wana kalo do weekend na seri rini utakatal mata na nomo permit the assignment rini utakatal mata na permit ni nomo muria na mawe na Jesus mai baka buia na no mumula ni ala wana klo kita na klo Cristo
lebu ngani no mukalawa na gospeli na lebu ni lumu banon rebe ko na klo sangani dendre buana klo nona sovara na ilumu be tevita mbala te kila ko ina na baka yo tevita na assignment membo suka na ngusini be na layone me bangi givi koliadi me baka druka irna kai Filistia na klo ena sangani sovara kana ilumu na bono e sangani taka kina na kadhi kenda kina na klo turanga bi na baka lebu non rambula na lubi moni na boliku ena lesu bike moni na klo na loma ni bai ni vei mata tamata dui kai na dui bosa na mai dua bike moni na nomoni be baka yang ataki kina non rambula na lubi moni era tu endai nai mai sau mai tabu ni lambasa bua na bi bono ke tal turango ni beauty ratu kina ena yado kina na revival ni oni sa baka reita ka vira turanga ni oni mbuli rantina mai na dona inaki ni tolong na be katumba segini dona tamata na songota ni barota kana isoni van lotu ni barota kana wanga ni bingarabi viratigo imbarabi ni barota kana lori na keria na mbasi ni bingarabi merokovi kina na namuni ni baka sinaita non lolo ni baka sinaita non rambange na ilabo mera lako na kau ni nomu ni lumu mera kila ni oni mbuli rendina tiko mai na dona inaki wakala wata takana non ramata vale non rakawa non riburi ni mbula kena non rabi mataka mo ni baka rogo kina na klo ni baka ngata takana All Nations Christian Fellowship ibite na be say wura ni baka ngata takana bi mata lotu kede bak Kristos atiko ibite na indai baka bilo mani taki mami baka yang ataki ki mami merani lala kino eli mesina ina mbula ta mundo na wale ni marro ni logo lesi tabi uni sabu mbua na be say lambasa bi mo tale sortu na lako mai suba maroi ke mami mi kemana lei adong bulan ni mami bono ni vingravi sati bu katambote na revival no ni bi baka yang ataki ni roko weekend na kalo bina wale usar bakalo ton bulan na worship team rotom bulan na media team mami maso na damu ni Yesu Kristo na ibaka bulan tinan daw loloma doanga sa krena no ni loloma merloma ni kina na lube muni loma ni kina no ni lumoti ni tal ngase na boliko bakle butaka na raibotu wale butaka na buku na yalo matuage na yalo ni loma to keda ni tal ngase ni biwa so asir nanto ni bingrabi ni mami batalanga no ni loma Yesu ke no ni ndra meno umbieti ko ni mami mbula kabako kote ki mami no loma ni bai ni bingrabi kena bitu ber ni yalo tamu mento baka sine ti ki mami tiko na kau kena ilumu merokobi kina na damu ni na singa indai binga una keda ngami ka kuasa ngani mundu amen wakalonga te kanda batana klo ya na mataka indai